Dobrodošli v nov vlog. Začenjam ga od tega, da montiram angliški vlog. Zdaj sem imela 2 dni fraj, v streamu smisla. V smislu streama. In ponavadi nimam teh 2 dni zaporedoma, ampak se mi zdi, da je prav včasih si moram tako narediti. Sem si res cajt za sebe vzela, sicer sem delala druge stvari, ampak tako nisem bila toliko na telefonu, nisem bila na računalniku, TV sem sicer gledala in je včasih prav fajn, da imaš ta detoks. In ja, tako prvič sem brez slabe vesti uživala. In ja, zdaj pa nazaj na delo. Na delo v nedeljo. Torej, editam, ura je 2, spila sem čaj in to, zdaj pa to bom čim prej končala, da lahko grem v fitness, ker imam že ob 6 stream, ampak se da, vse se bo dalo, tako da samo malo se moram podvizati. A ja, pa včeraj nisem nič snemala, jaz vsak dan snemam, res, pač mogoče kak dan manj, kak dan več, ampak vsak dan snemam in je po eni strani po res dolgem cajtu bilo ful fajn, da nisem razmišljala, da moram snemati. Kolikor rada snemam, včasih pač sem pod pritiskom, to moram snemati, sploh zdaj, ko imam bonus video, moram več snemati, ampak ja, fajn je bilo, tako da se mi zdi, da sem zdaj polna energije za naprej, za streame, za YouTube, za vse, tako da moram se večkrat kak dan vzeti. Ojojoj. OMG, rata mi je. Izgleda najlepša, ampak važno, da so rumenjaki še mehki. Ni boljšega feelinga po koncu fitnessa, ko si se res potrudil. Če smo iskreni, se ne vedno res potrudijo. No, jaz se ne, iskreno. Včasih se mi mudi, včasih sem ravno, ampak vseeno grem, ampak danes se pa res potrudila. Malo me koleno boli drugače, ampak ne. Že zadnjič na smučanju me, tako da po mojem si moram malo ujačati mišice, da bo koleno zavarovano. Ja, zdaj pa domov, 2 uri imam do streama. Perfekt, se stuširam, malo sem glav prala, nekaj pojem. Ja, to je to. Naredila sem si en mini sendvič, pa mozzarelo in paradižnik.
Hočem se preveč ne jaz, ker bom kuhala, tako da na streamu bom kuhala. Tako da na hitro nekaj. No, tako je ponavadi po cooking streamu. A pa gledate moje kekse, prosim. Prvič sem jih naredila s temno čokolado, ful so mi boljši kot z milky chocolate. To je pač stvar okusa. Jaz sem malo bolj zapekla, tako da nam zdaj enega zaforo provala, če je vseeno mehek. Malo bolj sem jih na okroglo zvaljala, tako da vsi so še vedno mehki. Yummy. Naredila sem lososa v taki kremni predaji s česno maki. Riž. Ja, zdaj moram pa pospraviti, seveda. Evo, jaz sem kar stvari dala v pomivalca, ga lahko čujete zadaj. Nekaj moram še na roko umiti. Pralni stroj moram nekaj pogledati, ker je crkno, oziroma nek del je crkno in moram pač tem, ko bojo prišli popraviti, servisu povedati, kaj točno je narobe, da vejo, morajo kaj naročiti. In ja, kar urnik bom napisala, ker ga itak pač pol moram jutri zjutraj in ga bom že zdaj. Napisati si moram, kaj imam jutri za narediti, ker se mi zdi, da imam toliko stvari v glavi, pa se zdaj nič ne spomnim, tako da sem začela pisati, kar se spomnim in ja. This is it, my friends. Ok. Jutri je Valentino, mimogrede, imam Valentinovo special. Ok, danes me zbudo dostavljalec. Klical me je dvakrat, pa nisem čula, ker sem sanjala, da me nekdo kliče in da se ne morem javiti. Drugo sem se zbudila. Naročila sem si par dodatkov za, a veš, pač za fitness, za vsakdanje življenje. Ja, ta MyProtein je imel ful znižane vitamine in te zadeve, 60%, tako da sem si vzela multivitamin, omega 3, 6, 9 in zdaj ima cink, magnezij in kaše, B6, ok, karkoli to je B6, ne vem, jaz sem samo rabila cink pa magnezij. In kreatin sem si kupila v prahu, ker zdaj imam tablete in moram tak 3 pojesti in so ful ogromne, tako da bomo videli. Danes bom probala to pred fitnessom. Evo, jaz sem pripravljena na fitness, pogledala sem pralni stroj, odklopila cev, jarja, tako da sem lahko informacije podala naprej, ker zdaj očitno nadaljavo diagnozo postavijo v pralnem stroju. Prijala sem urnik, kaj sem še delala sploh? Ja, za stream sem nekaj stvari pripravljala. V glavnem, zdaj pa pijem kreatin, ni lepe barve. Sam okus je tak malo umeten, ampak ja. Prej sem imela kreatin v tabletah in je kar so ogromne in ja, bom provala zdaj tega tekočega. Ful je sladko. Ne bom nič jedla danes, ker ne delam nog ali pa kaj ful težkega. Zgornji del telesa delam prsi, rame, triceps in kardio. To je moj outfit, danes imam oziroma danes imam pullover, zato ker, ne vem, hočem, da mi je toplo. Ok, Hofer haul. Jušno zelenjavo sem si kupila, ker sem se odločila, da si bom juho po dolgem cajtu naredila zelenjavno in namesto piščanca oziroma da bo nekaj proteinov v zelenjavni juhi, sem se odločila, da bom dodala tofu, nisem še kdaj to probala. Vlastno, po moje bi si jagode mogla kupiti, glede na to, da je Valentino in jih bom verjetno na streamu oblekla v čokolado. Kupila sem si to mešanco, prvič sem to videla. Piščanc, šparglji in panceto in zgleda ful dobro z rižem oziroma karkoli hočeš. To česno bageto, zakaj tako napihnjeno, ne vem, za kjuhi, eno mleko, oreščke, zdaj nisem si samo oreščke vzela, ampak da imajo še brusnice pa blanširani mandlji. Ne vem, kaj točno to pomeni, v glavnem brez lupa so.
Te štručke so bile še tople, ko sem jih kupila, zdaj jih moram dati pa v vrečko, ker zadnjič sem jih pustila v tem in so ful hitro trde ratale, tako da obvezno v vrečko iz te ven. Ko so tople, je kul ta vrečka z luknjicami, pol pa itak se posuši. Solato, ta pisala je 50 off, ampak gleda čist v redu, sem ta drugače slaba rata, hiter, tako da danes jutri moram pojesti, pol sem si kekse kupila, te so tako eni Oreo, piškoti pa te sem že enkrat jedla in so dobri. To vam tek zadnjem, če kdo pride pa tek za sebe, a ne. Kupila sem to tekočino za odmaševanje otokov, ker mi tuš malo počasi požira vodo, tako da moram nalitnati. Tulipane sem si kupila, ki sicer še niso odprti, ampak ko bo sonček posijal oziroma ko bo doble malo svetlobe, se bojo odprli. Kar je po eni strani kul, da ne tako hitro crknejo in ta je bila, glede na to, da je danes Valentinovo. So malo taki posebni, pol beli, pol roza, pa tu ima še neki zraven. Ne vem, kaj točno je, tako da bomo zamenjali one boge tam. Ali grede z ljakom kable. Te boge tulipane, ki zdaj že znam delati s tulipani. Vedno sem dala preveč vode, po mojem. Tako da ja, se bojo lepo odprli. Pa veci papir, se vidite. Ja, spet sem napojsla zložila, ker še vedno nisem končala onih puzel. Danes so tek vsi kupovali rože in tulipane itak, ne, tako da vse lepo, vse prav. Treba se malo potruditi, da je, ne. Tudi če je Valentinovo zveličano, pa ne vem, vsak dan mora biti Valentinovo, ne, glih vsak dan ne more biti Valentinovo, ker komu se da vsak dan dati 100% od sebe, ne, ampak ja. Lahko pa dan si izkoristimo za, ne vem, ljubezen do živali, ljubezen do staršev, do prijateljev, do sebe predvsem. Ljubezen do sebe. Tisti, ko praznuje, kul, tisti, ko ne, tudi kul. Samski pravijo temu dnevu dan neodvisnosti, tako da, kakor hočete. I have a thing for darkness, but you can see with your mind. Ok, te tulipani bojo še rabili malo, da se odprejo. Sonca danes ni, tako da ne vem, če se bojo že danes odprli, jutri mogoče. Ok, čas je za juho, jaz imam tu pripravljeno zelenjavo, tofu. Sem še skledo najdem. Tu bom pa danes kar uporabljala to kuhan z ljubeznijo posodo, čeprav je velika, ampak ja. My doubts. You say your love isn't blind, so I can give you shelter. But am I a part of your goals? Maybe none of it matters, 'cause I don't want to let go. I never meant to break a promise. I never meant to run away. But you know how to skip the madness, and I can only press replay whatever you see in me. I see times 1,000 in you. The flowers, I know it's an old cliche. We'll never have all the answers, but we won't need them today. I never meant to break a promise. I never meant to run away, but you know how to skip times 1,000 is you.
There was a time when I was lonely. I was trying hard to get by, taking day by day. But baby, then you came along. I know I never... Pravkar sem se zavedala, da sem pozabila krompir dati na upsi. Oh no. Kruh sem dala v airfryer, laga bi prej vzela ven, ampak sem pač dala to, koliko je pisalo. Gledajte moj YouTube zadnji. Let's go! Jaz sem pripravljena za Valentinov stream. Kavo imam tukaj, en kek sem si dobila. Zdaj moram začeti. Demo! Evo, jaz pospravljam po streamu. Bil je 5 ur in pol dolg stream. Sestavila sem to sestavljanko, ki izgleda kot Felix. V bistvu je bila ful težka, čeprav je pač samo 150 kosov, pa ful so velike, ampak ta 3D te kar malo zjebe. Naredila sem jagode prelite s čokolado. Ful sem jih že pojedla, samo še 5 mi jih ostalo. Pa dobra stran, ko si sam za Valentino, lahko vse jagode sam poješ. Kaj smo še delali? Ja, odprla sem darila iz PO Boxa. Dobila sem ful stvari, ampak zdaj se mi res ne da kazati. Mogoče sem to, da pokažem. Harry Potter Slytherin, Coffee Cup, Anikolska, pač ful stvari. Sem dobila od enega gledalca za rojstni dan, že malo prečasno, pa ki je ta ful dobra zapestnica. Isto od Harry Potterja, ta Snitch, Anikolska, ful dobra, tako da je res ful lepo pozorno darilo. Tako da ja, to je prišlo v poštni predal in smo na streamu odprli. Malo sem igrala ukulele na streamu, čeprav ne znam, ampak moram se navaditi, da me ni sram igrati, da pač samo uživam, se ni nič takega. To treba zdaj premakniti nazaj na svoje mesto. Služilo je svojemu namenu med streamom. Da, dolg stream je bil, malo sem utrujena. A ja, pa dobila sem ful teh kartic, pač zjokala sem se, ko sem to videla. Moj Riško Biško, moj Felix, moj Nero in moj Ruki. Ful lepo res. Še ta. Smina, I think you're fucking awesome. Tako da je ful lepih stvari. A ja, krompir sem pozabila dodati v juho, se sem vam že prepovedala in to je najboljši del juhe. Tako da si ga zdaj kuham, pa ga bom bolj, da sem spekla spet kruh za juhico. Zdaj ga bom pa na manj cajta dala, ker prej je bil predolgo. 5 minut je čisto dosti po moje. Prej sem ga imela na 6. Ja. Nothing's gonna hold us down. Yeah, we are taking off the ground now. Stay with me. We're aiming for the sky. Anywhere we'll get there by and by. Stay with... Ok, čas je za spanje. Gremo. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with... Danes je tak deževen dan. Mislila sem iti v poštni predal, fitness, se malo hoditi, ampak sem se odločila, da ne grem nikamor. Mogoče bom pol s kolebnico malo skakala, itak ni, pač en dan je itak free day, sem mislila, da bo jutri, pa bo danes, ker se mi res ne da v dežju hoditi, pa vsak dan nekam grem in danes ne bi rada kam šla v dežju, tako da jutri bo ta dan. Zdaj malo vadim ukulele, če ste gledali moj angleški vlog, sem se spet začela ukulele učiti, pač tak za dušo, a ne. In zdaj se eno pesem učim, sama je ful težka, pač za mene, za beginnerja. In ja, to je moj dan. Pol bom verjetno malo montirala video in ja, tulipani se malo odpirajo, malenkost, čist malo. Malo bolj odprti, včeraj so bili čist zaprti, tako je ta, mogoče moram malo obrniti. Mogoče vam malo pokažem, kako vadim, ampak to res 100-krat, kje ste, 100-krat ponovim eno stvar, ker pač je težko, tako da bomo videli.
A minor me jebe malo. Upsi. Zdaj pa Not Raging. How easy it would be to show you how. Show me how you feel. Show me how you feel. Problem je, ker tudi teksta ne znam čist. 1, 2, 3, 4. Kje sem sploh zdaj? More than words is all I have to do to make you love, and you wouldn't. Ok, ta je ful težek del, pa še besedila ne znam. I'm not a singer, okay? Leave me alone. More than words is all you have to do to make it real, and you wouldn't have to say that you love. Oh, say that you love me. Double. 'Cause I already know what words you say like I. Ok, ne morem B minor narediti, moji prsti so čisto premali. Ok, dajmo kaj bolj easy, ok? Eno mojo trenutno najljubšo pesem vam bom zapela, Before You Go. Mislim, za ukulele, v bistvu sploh ne znam besedila, ok. Ful imam nekih izgovorov, ampak jaz se samo bojim, ker folk prokomentira, ne poješ dobro, ne igraš dobro. Nič sama se učim na YouTubeu in nisem singer in ukulele player, nisem pevc, ok? Sam refren dobite, ok? Za tiste, ko niste bili na English channelu. So, before you go, was there something I could have said to make your heart feel better? Only I'd have known you so. Ok, malo se še lovim s tem, da ne morem pet medtem, ko igram. Sploh če so bolj zakomplicirani te vzorci brenkanja. Strumming patterns. Tako da, ful bi rada se naučila ono Kiss me. Ful se fokusiram na brenkanje, tako da po moje bi se mogla naučiti, da mi je bolj avtomatsko in pol. Imam pa simple verzijo Kiss me, ok? Kiss me out of bed and worry nightly beside the green grass. Swing, swing, swing the spinning steps. You wear your shoes and I'll wear the dress. Whoa, kiss me, need the milky twilight. Oh, over this song. Ok, danes bomo pa kar ostanke jedli, losos v omaki, bom še malo omake čez dala, z rižem. Ja, to je to. Ne vem, kaj dosti kuhala, pol za večerjo bom pa po moje še preostanek juhe pojedla in za danes bo to to. Ok, jaz sem se naličila, naredila sem si bance, zdaj sem pa rekla, da si bom kavo naredila, čeprav sem šele bolj ko ne spila moj zeleni čaj, ampak sem mi ful ušta okusa kave, tako da si bom naredila mogoče bolj tako blago, tako da bo za okus. Tako da danes bo tam linček dost. Zadnje cvete sem kar novega električnega, ker sem malo več kave rabila. Ampak ja, danes bo ta mali dost. Malo imam okno odprto, ker voham lososa. Pa diffuser sem dala, ker ne maram vonja. Imam rada ribe, pa imam rada hrano, ampak ko je pa ta von potem, ko ješ, je pa... Še vedno imam spodnji del pižame, gor. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different
different about the way we are. Ok, ko smo glih pri kavi, bom odgovorila na ene par najbolj pogostih vprašanj, kar se tega tiče. Te kozarce sem dobila za darilo in so bili kupljeni v Diponu. In sestrična je rekla, da jih tudi večkrat vidi v Pepkotu, tako da slapce sem kupila, mislim, da v Kiko enkrat, nima jih vedno. Jaz vedno gledam na Hofer, tudi Lidl, Miller pa Kik, mogoče tudi Tedi imajo občasno te slamce, steklene ali pa one kovinske, ali pa celo one iz bambusa, tako da ja. Po mojem ima Miller s kostom v ponudbi, nisem sigurna. Pol ta kompletek je iz Millerja, dosti poceni, ugoden, mislim, da ga še zdaj imajo. Kupila sem ga sebi, mami in kolegici, tako da imajo skos. In ta vanilija sirup je pa iz Mimovrst, Monin. Ne vem, verjetno se da še kje vanilija sirup dobiti. Jaz sem pogooglala vanilija sirup za kavo. Te so prav za kavo, se mi zdi, ker imaš pol tudi tune za koktejle in to. In ja, naročila sem ga na Mimovrstah za 10 €. Dan sem si ga malo preveč nadala. Je dobro, sam malo se slabo počutim, ker je tako sladko, tako da bom še malo kave dodala. Zdaj ima ful podoben okus, dobro, nima smetane ali pa sladoleda, ima ful podoben okus McDonald's kavi, zato ker oni dajo ful sirupa not. Jaz si pa vedno izberem vanilija, tako da ja, sem ga že kar nekaj spila, odkar sem tu. To je to. Upam, da sem odgovorila na ta vprašanja, ker se dosti pogosto pojavljajo. Še ta skleda, mislim, pisker hotel. Ne, ima še Maja to ponudbo, verjetno ne. Ampak ja, kupila sem v Šparu ta lonc, bil je znižan ful, tako da ful je lep, kuham z ljubeznijo. To je to. Tu te bo bil po noči, sama bo zaspala. Ok, zdaj pa poslušala malo, ne to, ja, motivacijske videe. To sem vam že enkrat pokazala, to ženska, ampak mogoče, če nimate še besedišča tega toliko osvojenega, kar se tiče oči misli, je mogoče to malenkost težko, ampak jaz se spomnim, na začetku nisem čisto vsega razumela, ampak več, ko sem poslušala, bolj sem razumela. In zdaj to je recimo Rampage, na nek način simple povedano motivacijski govor, tako da. Take stvari bom zdaj poslušala medtem, ko bom delala puzle. You have come forth from your non-physical perspective into what we see as the most dynamic and perfect of environments anywhere. You have come forth into the leading edge of thought. Sharing stories that we never had, the end none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Missing someone